Pojavila se jutros u spavaćoj sobi nakon burne žurke. Suzana Ćibela napustila Zadrugu 3 u subotu odlukom publike kada je u duelu sa Stefanom Karićem osvojila 3% glasova i to nakon igre zbog koje su joj duplirani glasovi. Po pravilima koje je ustanovio veliki šef, izbačeni takmičar bira vođu za narednu nedelju, a Suzana je odabrala svoju reality prijateljicu Dalilu Dragojević. Dalila je odmah na početku svog vođstva najavila za drugarima da ih očekuje paklena nedelja, a vrlo brzo nakon toga je počela da histeriše plače. Razlog je bio to što je Dalila shvatila da će kao i svaki vođa do sad morati da menja ujutro baterije na bubicama svojih cimera. Ona je počela da drami zbog toga što će morati da ustaje rano, a mnogi zadrugari su smatrali da je previše razmažena. Veliki šef je sinoć organizovao još jednu spektakularnu žurku, zadrugari su se još jednom burno proveli. Dok su stanari Bele kuće bili u dubokom snu, Dalila je nevoljno ispunjavala svoju obavezu i menjala im baterije. Da li će ovo uticati na njeno raspoloženje danas, ostaje nam da vidimo.